Ćao svima i dobrodošli u moj novi vlog. Danas vam donosim nešto zaista posebno. Putovanje kroz Audi muzej u Ingolstadu. Ako ste ljubitelji automobila ili ste ikada sanjali da saznate više o brendu Audi, ovo je savršeno mesto za vas. Kroz ovaj vlog ću vas provesti kroz istoriju Audija, pokazati vam neke od najlepših automobila iz prošlosti i sadašnjosti, ali i otkriti zanimljive činjenice o kompaniji. Spremni? Pa da krenemo! Audi AG je jedan od vodećih nemačkih proizvođača automobila i simbol premium kvaliteta, inovacija i performansije. Osnovan je 1909. godine od strane Augusta Horcha, a ime Audi dolazi od latinskog prevoda njegovog prezimena koje na nemačkom znači slušaj. Logo kompanije, to jest 4 isprepletena prstena, i danas je poznat širom sveta i simbolizuje jedinstvo 4 kompanije osnivača, to jest Audi, DKV, Horch i Wanderer. Ono što je zanimljivo jeste da je Audi deo veće automobilske grupacije Volkswagen grupe. Grupa Audi uključuje i brendove Bentley, Lamborghini i Ducati. Ova firma se danas smatra liderom u oblasti luksuznih automobila sa naglaskom na inovativnu tehnologiju i vrhunski dizajn, o čemu govori i slogan firme Vorsprung durch Technik, što u prevodu znači napredak kroz tehnologiju. Audi danas zapošljava više od 87.000 radnika širom sveta, a sedište kompanije nalazi se upravo ovdje u Ingolstadu u Njemačkoj. Kada dođete ovdje, primetit ćete da je ovo jedan pravi grad. Kažu da ima oko 40.000 zaposlenih i da u jednoj smeni 13.000 radnika radi. Pa sad zamislite tu smenu. Jedna dolazi, druga odlazi. 13.000 radnika u jednoj smeni. Sada kada znamo nešto o samoj kompaniji, hajde da krenemo kroz muzej. Audi muzej se nalazi u centru Ingolstada i stvarno je fascinantno mesto. Jedna od prvih stvari koje ćete primetiti je prelepa zgrada u kojoj je muzej smešten. Muzej je dizajniran tako da priča priču o istoriji brenda od prvih modela do najsavremenijih automobila. Samo okruženje odiše istorijom i inovacijom, a muzej pokriva preko 100 godina istorije ove slavne automobilske marke od njenih skromnih početaka do globalnog prestiža. Kada kročite unutra, dočekaju vas neki od najstarijih modela automobila. Vidjeli smo Auto Union modele, preteče Audija, kao i nekoliko legendi iz 20. i 30. godina prošlog veka. Ovi automobili su prava umetnost na točkovima i savršeno oslikavaju kako je industrija napredovala kroz decenije. Ali vratimo se još jednom na priču o tome kako je nastala takozvana Auto Unija. Naime, 1932. godine spojile su se 4 kompanije, Audi, Horch, DKV i Wanderer, pri čemu je svaka od ovih kompanija zadržala svoj identitet, ali su bile udružene u jednu grupu prepoznatljivu po svom logotipu sa 4 spojena prstena koji je i danas simbol Audija. Do početka rata Auto Unija je bila jedna od vodećih proizvođača automobila u Njemačkoj. Međutim, njen razvoj je naglo prekinut početkom Drugog svjetskog rata 1939. godine. Kada je rat počeo, proizvodnja putničkih automobila u Njemačkoj je uglavnom bila preusmjerena na vojnu industriju. Auto Unija, uključujući brendove Audi i Horch, bila je prisiljena da se prilagodi ratnim potrebama.
Umjesto automobila za civilnu upotrebu, kompanija je prešla na proizvodnju vojnih vozila, kamiona, motora i drugih komponenti koje su bile neophodne za nemačku vojsku. Njihova fabrika je proizvodila i različite vrste vojnih transportera. Kao i mnoge nemačke firme tog vremena, Auto-Unija je koristila radnu snagu iz logora za prinudni rad, što je bio mračan period u istoriji ove kompanije. Zatvorenici i prinudni radnici iz okupiranih zemalja radili su u teškim uslovima u fabrikama Auto-Unije, posebno u posljednjim godinama rata. Zbog intenzivnih savezničkih bombardovanja, mnoge fabrike Auto-Unije su pretrpjele ozbiljna razaranja, naročito one koje su se nalazile u istočnom delu Njemačke, poput fabrika u Saksoniji. Nakon završetka rata 1945. godine, većina fabrika Auto-Unije koje su se nalazile u istočnoj Njemačkoj bile su konfiskovane i demontirane od strane sovjetskih vlasti. Sovjeti su uklonili opremu i poslali je u Sovjetski savez kao ratnu reparaciju. Također, Auto-Union je u tom trenutku faktički prestao da postoji kao kompanija. Preživjeli menadžeri Auto-Unije odlučili su da obnovu kompanije započnu u zapadnoj Njemačkoj, to jest u Ingolstadtu. U periodu nakon rata, kompanija je počela skromno sa proizvodnjom motocikala i malih automobila koristeći brend DKV, jer su smatrali da su mali automobili najprikladniji za posleratne potrebe. Kasnije, tokom 1950. i 1960. godina, Auto-Unija je postepeno prešla u vlasništvo Daimler-Benza, a zatim i Volkswagena koji je kupio preostale deonice firme. Oživljavanje brenda Audi dogodilo se tek sredinom 1960-ih pod okriljem Volkswagena, čime je započela moderna era Audija. Rat je doneo veliku štetu kompaniji, ali zahvaljujući obnovi posle rata i podršci od strane moćnih industrijskih grupacija, Auto-Unija je ponovo izrasla u jedno od najvažnijih proizvođača automobila u Europi. Naravno, ne možemo pričati o Audiju, a da ne pomenemo Audi Quattro, automobil koji je potpuno promenio rally sport. Ovaj model je zaslužan za Audijevu dominaciju na trkačkoj sceni, a Quattro tehnologija danas je sinonim za vrhunsku kontrolu i performans. Ovdje možemo saznati kako je zapravo Quattro tehnologija omogućila Audiju da dominira na stazi i van nje. Jedan od najupečatljivijih delova muzeja jeste galerija modernih i futurističkih modela. Ovdje možete vidjeti vrhunske sportske automobile kao što je Audi R8, zatim Audi e-tron, Audijev prvi potpuno električni model. Audi se snažno fokusira na održivu mobilnost i planira da do 2030. godine bude potpuno električan u svom asortimanu. Ako ste fan brzih automobila, verujem da će vam ovaj deo oduzeti dah. Posjeta Audi muzeju u Ingolstadtu je stvarno neverovatno iskustvo i nadam se da ste uživali u ovom pregledu. Audi nije samo kompanija, već simbol nemačke preciznosti i inovacije. Ako ste ljubitelji automobila ili jednostavno volite da saznate više o inženjerskim dostignućima, ovaj muzej je onda savršeno mjesto za vas. Hvala vam što ste gledali moj vlog. Ne zaboravite da lajkujete, pretplatite se na kanal i ostavite komentar ispod koji Audi je vama najdraži. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!